tie ne ekoso nyina no a mo de eja obi say mudini a responsible opposition responsible opposition Nagasti Negos or say I like the submission of the NDC communication member and Onwa so say or share live from UK, but special regards and come out Christian Opoku Agyemang. Also watch out. Okay, eti Pedrola Medina. Also share live every year. Okay, Kumasi Tano so. All right. Christian. Yes, boss. Boss, I think I go quiet. Kuyenum my main fancy akesi pa. Emma the incoming regional chairman. Okay. Chairman Oden Hoko Pia. Oh, he's a nice man. Chairman Oden Hoko Pia. Where families will be joining you. Sure. Because chairman dem fat. Oh, I fit. Oden chairman Oden Hoko Pia. Oh, Asanteman Kuka. Asanteman Kuka. Kuka when you see one bia. What I say? Any clean bia. What I say? Sure. It is our baby will be a nano pay Christian Mechiao. And the incoming national chairman. The incoming national chairman. The governor himself. The governor himself. And I mean, we saw more Nekan almost a so cotamali. And I said, no, I was spending 3 days. Me will say other team no so VIP echo. Yeah. They say no, the kind of that 3 days need the ultimate no for Anna so far to say the war. So chairman want to me. Chama baby will be a Nyankopon Nhyira because at this time the MPP4 can say this is a chairman or a grassroots person. Oh sir. Yeah, chairman, national chairman or a grassroots person because pay 2 terms in so far no bosonchen in easy sir 3 terms in Ashanti region. Ashanti region the ultimate regional chairman for 3 consecutive terms. The na just one kasano experience the wagadabi. It will be a gada experience in here say the national. Okay. So I said by a grassroots for no, yeah, near be a drew baby here, what my fight the idea, my because they are party the grassroots for a young Casa the idea. A chairman, would to be a will be a chairman Yanko point now. Let me say, and couldn't the idea a beba. Now, bury so because Yanko Pon told to Papa de Eguso. Right. Now, you're any senior, Mamma Shassia with Sir food and issue and say. Ghana Haniana, I don't know. Ye pay home and tem epesi nye hontem. Me sana me hunu because obi wo ha said the edu baby obi display begu bibi so. Obi di edu baby kura sa endobaye edu baby ye duadua no ye fuo mu ne ade ade. Obi okura na nsu odi kogusuo no. Sa cabbage ne sinia na sefo no ensu kura nipa da sani kura di begusu kura ma sa enobaye na de enyini no kura no ensu papa ensu papa yeah semu misi akokwa sa cabbage ni carrot ni ade ade na area no say if care is not taking kura do we kura because already ubeja ni nyina ye edi odu ani hu a me na come to the way we must be treating no say ane manam ba e basira we say do bari am say cancer na dos ni ade ade ni na do sa ne ma we nyina na de ba wo Sanya ma we nyina ye na wo akasa wo fufuo na so wo de dokron ye de ahyemu a na me dia wo dia edeba ma me na nsa dia ma me koka ye se o che wo akasa wo che sa plantain chips bi na plantain chips bi no wo de rubber ye de ato ase na de rubber no to ase no unim cancer betimi dia ma manfo unim cancer betimi dia ma manfo na ma me koka ye se omu twa na dapa Ghana for de ohun de mi minim ni se uka lukro bia ho hin Ghana aye kro bia se uka lukro bia na wo ya hi wo omawo but this is the time akwa ese ka nokro no yeah si anka nokro na yinyina no buduru ba bi kwa hwe only 60 years kwa na we de no 40 years only 40 years kwa na we de no because ni amana say ye consume ni se sia no utimi say chemicals ni de edoso ya hwe ni ya etina na fe pa no wonu wase fe pa na 90s na ye ne nananom tetete ne ade no yes akra bi akra keto akra so that dialysis enemy akra keto akra so that dialysis so tetete no ne nanam tes anya ma we ebi nyade ebi si eno kura ne si abagimi bro akokwa abagimi bre tam no kura no sa ne ma ni nyina cancer na ne ma enen kran ketekete ade ejo bi abe obi wa 20 years so nya cancer tetete no hu sa ne ma we bi hu bi
ani e besere wo mo asofa no eduru ba bia omo ye afu omo de chemicals do edo eyino edo we decide ye besere omo we decide no ye say we ne nko na ye say chemicals ne de egusuo esu eduru ba bia utuza kokwa enno boye na ewo mu na nkasa no ubozi ye be ya na de chemicals ye de afra chemicals ye I think say enno boye ni nyina no na say chemicals na grow na de egro etubozi won so nko dbcc ya no na chesa wotumi se why de wonyaman eti ye beka nyina ne se ye ba sire timamfo ne se ba ahomambo a ye ne esi edi kan se food and drug law kra bebem a we de omo de no bebem by individuals na du ba bi se ye hwe ye ne ma ye de ye because ne ma ye kan ne ma ye kan akokwa nipa na ye de eti se edu ba bi ne se nyina se ye beka ye ho abom ne ahwe ne ye the right na ebetima ye de aboa ye me na se mebo I think say Kemi boss abasu Zuba champion man edu ba bi at least the nipa de o ya de I say otimi ye say o ya de na se nam jina santase oma omulodu edu ba bi abunso krom wa lodu no wa ba be jina santase krom krodu ba bi oba charge oba 5 cedis to santase ofi santase ya wo so okokochi me say Zuba ma other guys bi be jina ho a otumi say na police for here eka ho se uduru santase station wani yabusa o say kan mu di free van here ba na uduru ho no sign here ye je wo from Kumasi from Fase KJT to Santase bi o cry 4 cities enso ni aje 5 cities me say Zuba be me esi sankofu ni nyina na uduru ba bi o musika nyina sanso here acha mamo ye ni say na e be serve distance to others now so far no to me say omo ikwa say eduru nyina omo fro ka so omo no mane pa wa akwa obi o kokotwi obetma fro ka be miensa asa no be kwa ye jew eti ye besere for now sa niema we nyina ekosu ni nyina enye ba o advice say eduru ba bi a aduane a ye die na eduru ba bi a otum se na ye de nkyina ye de esi hu no akwa ndie de according to doctors omo se nya kra o omo se nya kra ye besere efie kra o process ade na ese we de ujai ye besere mo mu didi a no wasan so asanchene at that moment no na wudi gu aduane no yes aye bad enye eti ye besere ye trust sa na ma we nyina ere ye betwam na akoko ade ba ko so otum se ye de yare pa ba ko ba ya anajo didie anajo didie di akoko a yes wan hwe ni ya wo se wo obi amfa se esi kire yare ewo so nese wo sanso didi anajo di a akoko na odi obe wuntam asemo aba odi obe wuntam o eti e pasira for now no by 5 who diabetes doctor declare so diabetes and go beyond 6 o'clock later by 5 ese otumi de edidi wie what I say and aduane no kwa that moment na wo de aduane e betima digest ye entem what I say wa anye ni sa na duru ba bia efi se come de me di nuane e mu oduro di nuane e mu oduro a ene duru ba bia ho ni atwe obi nan what I say obokom ni atwe obi nan obokom ni atwe obi a ni nyina sa diabetes na yield to that eti e basere we de ye nya doctor for de but kakra ye de ni ma doctor for na de a kire no ye di tutumbi se be ya at least obi a betima da atwe no ye because akwa minim say we individual personal show hu ya obetima nyina che uhwe unye pa wadidi mu check bibia ye na wonnem ne ade nyina uye ni ya akoko bi okro onya na sleep obi wa emfa say the day ni nyina 3 hours pe ka hu say say ni pano person oku eduru ba bi tam bi ese wonya 6 to 8 hours eduru ba bi ese utimi nya certain hours bi na woda me say eduru ba bi a weekends bi wona me nko ba bi a me phone kram timi di ni nyina gu silent me make sure say me down am ho ya dem because within the weekdays ye bre it is a one day bu ho dey say utimi da to the standards over to my achieve basis hours nyina ama ho utimi da ato sa ne ma wo nyina utimi ya akokwa betima mo ya fit ama da bia utimi gire mama yare basa no because say dialysis is a ko comfort no che enye easy no kakra wo e na me kam kire wo enye bete eti e besere ni nyina so ye sa ya didie mu ni sa ye ne ma ya aduane ya di ko emu no eno ane de yare ne de eba aduane ya di ko emu no eno ane de yare ne one shocking a year me na me 20 up to 2023 even statistics omo ye ne FI life expectancy in Ghana Jeff project mama kakra na wo from 2013 do say na ye kosoro kakra wo hwa na ya tiaba wo hwa we kura no
as of 2021-2022 because of the COVID no so be the expectancy no cry near the number 67 ma de no and a blue no ma de no and a black no it is a ora unse ma no de no ekosoro kakra echen ye mama e wuntem o see mama eti e chawo se mama no wuntem eti kra no wo ye be ma kra de na se wo didie no wo che se so hwe ni ye pa already na ko be say already na mu utu say pressure no from ye yire no ani yankula ni nyina e ba ye so mo eti se wan san so ahwe wo didie mu ye dia na ke say ne wo be wuntem o eti e be sere be ma ne de obi a be ki so say obehwe ne ho ye because be ma de o free family ni ma na tu say family ni ye de ya ye mo bodo do aha eti e be sere say ye nyina ye hwe hu ye se be ye bibia betima. So far up to 2024, na ejina between 65 to 66. Okay. Unse man de no, a man be nyina kabo mo averagely. Yeah. 65 to 66. Okay. There's a woody sa emfie no na wu a enye nwanwa. Okay. Okay. Enye nwanwa kire say wona ye expectancy. Edru. Okay. But e betumi ebi nso betumi atra. Sanity. Nyina no ye say ahwiye adom de awrade de bedom ye ba so ahwe hu ye. Sanity. We ase de me de akokwa me kan nyina ne say wo pese unyini chepa ayari. Yeah. You should prioritize a peace of mind. That is it. Oh, so one show near my and one of the problem best answer there. Abro, it did and then one say when you're doing no be now. When you're doing at that moment, no, the person would the end of the day. Where there be a problem? Where there be a problem? What did you crowd the measure? That's true. What mean measure? Saya are born in this money in Aqua, Unebi, be able to my I come. I'll go away from that. My memory say Iran is Israel. Na kokwa ahade make us in fact end this for nyachom. I don't know what yes him. And this for me nyachom Agwa and this for nyachom. Oka say Ghana komu. Oh say Ghana komu ni di ba agwa oka say yanka say papa president JDM. Russia Ukraine war by no. Was say from here to Ukraine 7,000 kilometers wanga. Wanga. No dear. Say a quantity we a dear pa ne wo twaka we dey e Ghana. Awukwa papa nanga. Some more experience be Papa say akugwe you no na you say akugwe you say papa no kan na wanka e dia no dia mo say Israel ni US ni Iran tokwa no etimi di bibia de eba Ghana e bi edu ba bi a oto dia me yada wo na wo kan no kurenti na me yada mo dia ne e be yesu Jamaican nyina say asem si a edu ba bi ensu fanya politics. Okay. Me advice me person me dem ma yankasa politicians no right enye ensem nyina na say dey politics. Okay. Ye papa JDM una wo dey sa dey we dey politics ka asem ba na nka MPP for ne nka yesu ye tu eye dey nchine dey egum ba se ne otu nchine egum at the end of the day no ebebo wan because you see who can say from Monday go one here 4 increment bit my day abai buy this from one ba affect man me MPP ni make am bi what I say make am bi because say be you know tofu ni bi dey egu ekem it is a do baby a mesre pa enyama ni bi ho a dey politics no especially young say leaders no when get ebiame kwakwahwe akwa ebiame me won chen keke the leaders now omo ankasa leader no wo mo na dis anyama nyina de air politics eti ebesere say nyama bi sa ne nyai my fa nye politics bia na eba you face reality no ya papa je de o communication expert say utimi kojina ba bi say 7,100 kilometers no eni twaka bia o Ghana ha na say papa no go for big time. What you say? Eba from here to Iran no. How many kilometers? I say it was so Ghana. I was so Ghana. It you ever for now say yeah leaders no dey do baby amesere mo kasania de ade ya na yesuamo because asem ya uka bia ka hu say ebeda ho amada chinchiri ma ye dey aba beto etu ka no measure say ba ya da chi bi no duro obi su ntinyere emfa nkoye politics because I mean papa JDM wa kasa asem we and betray kasa de o kasa ye diga na komo yi ke Ghana komo na ye de ye di but so far say wa kana emre bi etwam ne de de ni mi duro hazo say me hete wo na wo tuo hu ni say duro ba so tuo anfa anya politics but eduru Russia Ukraine Russia de no bi say wo tuo say wo tuo e de no anga
What you mean? Say one of the sisters say she got this city. I don't know what to anka. I don't know. No. Boko. On beso beka bibia, but the only na say. Say they are no pani research. Yeah. In fact, utim say certain taxes be ofu so near the no. Yeah. E basi an ye hian say. Yes, it me if you want not to for the higher kakra. I quite remember so say COVID by no. Nana dan ko for Dr. Mahmoud Baumia. O share be 8 months. Water and electricity on the chair kwa. O here. Ni na on the chair kwa. Free water, free electricity. Battery no so I say. And so na say that time ho chiro na so be dia chewa. And that be onye scan what I say? Because that moment you wan we for kra kwa adwuma enkwa adwuma na etua wo ba. Me I quite remember say me go for no more grant tech almost 1 year ni. O ma kwa adwuma da. And so still now we are paying them. Yeah, MPP the massa me say political party bien organ obetima to MPP da. Me am capture. Me am capture. Political party not even NDC. Political party bien wa you come closer to MPP da. In terms of policies and from work we NDC na o to policies be pa na mo buy within 1 year no but we run out. But nana dan kwa kufuado buy no within the first term the first year no the free SHS brand no dey at all. So I'm a Ghana for be say no free stress. No free stress and go say no say I want to get obi as 720 nipa 13,000 akwacha obe ka say say I want to get it $1 million quota program for now say me dey make Kenya na say Israel ne we no dey o dey we so sure because you are ni afu e no say dey a project because and pay me but so no say per barrel no kwa $100 what you say enti fair pan e say necessary about $200 it means still now fight no na wo na e koso no impact pa a negative impact on the Ghana economy I do business ya hwe ni anka ni ya ya ho betima ya de actually ye pa enti me dey mess for now say there was certain taxes be ofu e so because delay say no at least so eso mo boy oto ka kira we JDM say D levy na o de buy na e no kwan be 1 cedi no wonyi free ho eni mo animu ya wonyi free ho because na me ba no ka say wo say dey no utimi say taxes I do baby a utimi say omunya no kwa say ye to no say 11 cedis something no taxes I was on kwa 3 cedi 11 pesos akwanya sa no kai 3 cedi 11 pesos it is za 3 cedi 11 pesos no akoko so e free so na nke be ba 8 cedis me boa nanke beto fu ACDs akoko esa ho be hare kakra na me boa na eti peleta na eto no ACDs ya ho betima he da hare kakra dia papa je dia mo dia esa gu esa yam se dia wo hwede ne ma ekọ no dia wo ye dia afu ani be de be koso ana afu ani koso so a akwa wo de ya we say no we dia trotrofu ye huna mane omu je say no kra ye ntumu kra no omu go no short eno so be affect bibia omu go no short na ya san so atum ani no omu be san to mfa mu ba so omu san bobo short ame ho san so ye dey actually ye eti ye be sere for now say ye papa JDM eni andi sugurus no omu wo bibi pa dia omu cement no form tentem okay na ye papa jina pomo ka say mo ayi no fu no mo bafa egu ho be say Swiss na say Swiss no na say Swiss e dey na SCC na don tokwa ba say Swiss aba akoko antokwa ba say Swiss aba ye expand ye reserves ni say na me true no because I wo bafa within say Swiss na wo ka no enkanya dia increment betima ye aba what you say it edu ba bia bafa ne yemfa no na ye dey e ka ne keke you say you need to create it say ba ya ba wa practically do we bia ye be unsan pa ade we see ye no ye bafa ho so far na ye stick to that okay anya say be duru ba no da bia ho be dey ba he it me dey mame kakra na security no say security ye brain intifa wo de ne boss be kan ni nyina abom okay na security ne dey security the issue ni nyina ne say 500,000 NDC for NDC for mo ya dada for dodo mo ya dada for dodo adada no doso say there be a mutantro ne de power mo ba power so na expose mo muti wo mo see MPP for enye recruitment nyama nam kai na mo de mbambe mo be fa Ghana for bebre na e egum ba mo town na mo se da announce yeah time ne announce but na recruitment na unte zenye but edu ba bia na unte zenye so ye ntim se na mo announce e le kosi dia yi numbers na mo announce ye na e stampede le buy nipa 6 na ewu e stampede na buy wo announce ye no ye MPP for na make can say
when it comes in terms of policies yeah better than NDC. Usa strategically any announce but still na nefa. No, but say basa Ghana phobia o pa. Ghana phobia o mo pa. E basa mo disenfranchise o. Yeah, friend go from kwa say be o mu fra Afghanistan. Almost here. O mu fra Burkina Faso. Okay. Abi afa na wo kansa. Mo tia na nansi am nko 40 am say recruitment am ye no. NDC for ba kokra ni. O to o tia. Ana mo ka. Adentina NDC for ni abre mo gad money abre. Say recruitment o money abre mo takaso den. O mo bre tuni ne ya. But will it be fair say now the NDC will choose almost so form microphone na some of party members ni bi so edu and ni je ho sen ko peso ko na ono so ye Ghana ni ese wonya akwanya na ese ye ne kokoam ya announce. How would you feel? Me say ya announce no where they akobusa say NDC ni bi ya ye ATS ni nyina NDC ni bi anya ebia appointment in police ankwa na ATS ni na kobusa kwere research kobusa say military ho no NDC ni bi anya opportunity anya dey anko bi ana. It's not about that. Okay. Akokwa it's not about that. Everywhere bi am ye ne say no mutu. Oh akokwa de ase ni ase atwa ma bi anya afi na mbe chirechire mu. Say be ye obi a beti. Akokwa mi chirechire mu. Ye strategy na ye awie. Wo mo fi so mbe bi mu. Ye say mo de slots MPs no. It's not about that. It's not about. Na say MP no. Say the slot man oba me man so kwanta constituency a MPP na MP o ba for now MP no onye MPP nkwan onye MP ma MPP for nkwan ya de ho say ye ma slot na NDC ni bi de nipa ya de ekwa na wajitu nkwan de obetimi de akwa me ya de ya fa nipa no. Okay. Because ye papa for ko o man so kwanta ne patama o MP no say basa NDC ni bi e de nipa bi ko say du ba bi o no aba minister mi nipa o qualify documentation bi a chese o qualify financial baby mama I don't think say for ko baka so ye NDC ni nkwan de onye de on fa no ba akwa de mi kanya ne say nipa be 50,000 akọ nipa 50,000 akọ ye no hwe unu say in the initial stage no ankasa 30,000 almost disqualify o mu 30,000 almost disqualify because of documentation wise into yes almost disqualify ankofo no almost disqualify o mu na ba there for 400,000 you see out of that 400,000 ya ye kasa sisi ya wo mu so far to say betimi pa amo there be 400,000 pound out to say go process they say almost sort it out no according to Muntaka almost pass it from various stages akaso mbeko medicals they about 100 and something 104 yes 104 I know so with that no more from 5,000 after medicals no can be so better some of them may not qualify yes because if you dem say man qualify crown about 70,000 we are only taking 5,000 enti wonu say bi wonu say obefa 5,000 edi enti na say obiem na amanfo bebrebe na ebe top forms enti say me busa akokwa sika no a so far no wutim say aka no enkofo de be top forms no ye busa say sika na wo hifa akokwa 100 and something me say anya 100 and something no amanfo 500,000 akwa akoto ena 500,000 koto ye no yes estimate no yes ni na aboma 113 million or so what I say says ka wo hin says ka yebusa say wo hin mu nche wo Agyemang mo man fa wo mo dia otuo mu kotama unipa ba ko bia aptitude test ko wo yen kwa yes it is wo use laptop na akoi onhwe how best gra laptop yi wo use ni ade what I say ye basira for now say NDC for sikana majiji amanfo na 2 million Ghana cedis no we make sure say mo de amanfo ade dey come because amanfo ko nyina bi to uniform na ade o unu say bi na ewa ko no unu say top and down e na wo mo che ni nyina mo to ma na eto unu to ma na eto ni na eka on the part of applicants and unu e je basre mo fo mo sika mo fa mo de a mo say mo fa mo anya na say ska wo na libobu NDC mo fo mo nyina wan na say mo po mo na akokwa o mo send wo sika mo back anya say we be come demonstration me na ka tira akokwa so NDC afa enkwa we sika ma wo mo back ye be come demonstration tia because it members say de bia no na mo de nkwa ma take advantage na mo de nya sika si ya twem mo de bia na say everything yeah to forms ni do say na wo see to forms ma mo to ma ni 2018 ni ba do say na wo see 4,000 84,000 ebe 500,000 yeah 500,000 e di akukwa me de mi kanyina ne say ye de appeal ye ya ma JDM se man na fa nkware dia enkware sika ka bia o mabobia o make sure so mo do ya bia betima me da say doc
Okay.